کەڤنترین تەورات کو تەمەنێ وێ 700 ساڵە و بدەستان هاتیە نویساندن ji mozexaneyeke Sûrî hatibû dizîn bi qaçaxî derbasî Tirkiye kiribûn ji aliyên cendermeyên Türk ve li wîlayeta Giresun hate girtin. Qaçaxciyê Tewratê ew ji İstanbolê biribû bajarokê Bolancak ku li Giresonê ye xwestibû bi milyonek û nîv dolaran bifroşe. Dema ku cenderme dibîsin pê dihesin dest bi operasyoneke berfereh dikin û di encamê de kesê ku Tewrat li cem wî bû digirin. Tê texmîn kirin ku temenê vê Tewrata ku nal ser ekranên Rûdawê dibînin 700 sal be bi destan hatiye nivîsandin. Cendermeyên ku ew kes girtine Tewratê radestî rêveberiya mozexaneya Gireson dikin û li hemberî kesê ku hatiye girtin jî dozger dest bi lêpirsînê dikin. Ev Tewrata ku hûn dibînin li mozexaneyeke Sûrî bû qaçaxciyekê ew diziye biriye Tirkî xwestiye vê Tewrata kevin 700 sal e temenê wê bi milyonek û nîv dolar bifroşe lê nikaribû bifroşe. Hem Tewrat hem jî qaçaxcî hatine girtin. پشتی سال 2018 دما کو عفرین جی آلیه ترکیه و هات داگیر کرن به 100,000 خلق عفرین کوچبر بون. پرانی وان لهریم شعبا بجیبون. جیان وان لور گلکی بزحمتی در باست به. یک جوان کوچبران هنرمند صلاح بریمه هنرمند کی جوانه ناسکریه لعفرینه خلق ناحیه راجویه. لطاخ شیخ مقصود کتاخه که دور پیچ کریه نها لحلب دمینه. همو عفرینیان حسرت وان هنزانن چیه؟ وگر ولات وانی داگیر کریه. وگر حریم عفرینی داگیر کریه. صلاح بریمجی یک جوانه. بناوی ولاتو کلیبک چیکر. کلیب لحریم شهبا آتیه کشاندن. هونه تیرا خواه ده کلیب ده دیمن جوان ین عفرینی ببینن. ولاتا تجدلم در نهاتا سبینی براه باره تم ببیرا من هاتا لا ولاتا